ñini ko do ko an ka ñini tallabana don ko ko mugani wolon fula bode kono do tewede ciden de ko ka ñini tallabana ako taharraw ciden ko taharraw laylatul qadri fil asr al awakhir min ramadan ni hadisa buhari muslim bennala abdullah ibn umar ya mafula ko ciden ko aye laylatul qadri ñini sungalo tallaba kono an ba shi tufana ka hadisa be ako ciden ko taharraw laylatul qadri fi asr al awakhir min ramadan an ba shi to ka hadisa be ciden ko aye laylatul qadri ñini sungalo tallaban kono hadisa do tallaban ka wotirin ciden ko kan ñini ulu kono taharraw laylatul qadri fil watri min sabil awakhir min ramadan ni ñamba shi to ka hadisa wore bukhari muslim kono ko ciden ko ayyallatul qadr ñini tallaba ka wotirun ayyallatul qadr ñini ulula sungalo tallaba ka wotirun ayyallatul qadr ñini ulula mugani kele mugani saba mugani duru mugani wolonfula mugani konoto ko fana hadisa unana bo hadisa nana ko tallaba ka wotiru fana la letatul qadr kan ka sormin na ka caya wodi yam mugani wolon fulanay hadisa do nana ola mais lettre qadir koni be ñini tallaban be de la mogo sita do abe sumin kono hadisa do be bukhari kono dondola ci de ñi lettre qadir do abe tallaba sumin na aya do abora ko abe na fo sebawe ayi mogo fula soro man kan ni kelena ala ya doni korta ka bo ci de mo akuntum borantum bena lettre qadir be sumina ntu nyode don tum bena ode fo awye me nyekara sani karasa soro mankan ni kelena atara ka bombolo me aba akatali ka bombolo aka hera bodela parce na tum don na ko lettre qadir be ni su kelere kono do tum de sungalo yeresu ibo odo inde kono dro ko sudro ube bato min ko keno ba ka kono me ni adogoranna ko abe sungalo do kono ambe sungalo be su na anana fonye fana ko abe tallaban de kono me don kele mi da donente tallaba imbe ambance siri tallaba imbe ambance siri kanyini e wambe tallaba im fana beke batola an ka baraji be chaya letar qadri dogo na tallaba na ninde kama puru tallaba imbe annan ce siri ka be nyana maya wodi ya to anana amba shetu golo ako kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastahidu fi ramadana ma la yastahidu fi ghayrihi wa yastahidu fi asr al awakhir minhu ma la yastahidu min ghayrihi an bashi to ko cide ko sungalola ko ciden tumba yere jijabatola sungalola kwa to ke kalotola kwa tumbe yere jijam min ke batola sungalola kwa tunto ke kalotola ko sungalo tallaba yin fana ko be yire jijan min ke o fana la ato ke sungalo fana tola sungalo la tanfolo ani tanfulana ciden tumbe batoke me abedda kasino abedo sino abedo bato me tallaba sungalo tallaba ciden te sino aba beke anyade la abo benyana mayade me tanfolo ani tanfulana ciden be bato ke wulu kuna be nafila ke wulu kuna be do da ka do sino me tallaba te sino wani aisha radhiyallahu anha قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العصر الأواخر من رمضان أحيا ليله ويخرج أهله وجد وصد الميجار منتفق عليه أم باشتكو ko ciden tun kera ko ni tallaban don su don na tallaba sungalo tallaba ko ciden ba be nyana maya ko aba kadden ba yakunu ko aba jija ko aba akatta fi bulosiri wasaddal mijara aba akatta fi shiri ciden ba mabwa kan musaula yere de tallaba ka yelma misiri kuno awa sungalo ciden tellaka itikafu ke sungalo tanfolola abele tere kadiri nyini jibril ko abi nyefe tan chamance aye itikafu ke abele tere kadiri nyini jibril ko abi nyefe tallaba aye itikafu ka sabatir ka fo kata fatu
fokata ciden fatu an bashi tuko cide sungalo tallaba be yelema misire kon ka itikafu ke fokata fatu ale fana fatu len kofe aka muso ye itikafu ke kofe wala mbe min fo letter qadri be tallaba ndela be ki cesiri be ki jija qur'ana kala duwaude dowa salli de dowa saragati bode dowa bato sugu kade ikake akko be ki cesiri do fara bato kade sungalo tamfolo na tamfulana itumbe bato ke do faraka kiden tumbe do jide aka bato la tallaba na de tallabai ani tamfolo ni tamfulana kana ke kelenye bolo de uma ke kelenye cide nyere bola be do jidula uma ke kelenye sebo bolo uma ke kelenye sarafo bolo tallaba do be jidi bato la de kateme tamfolo ni tanchamancheka awa beki chese ukana ausalaya ukana farifagare mogo sitaru yalan kas tallaba nin tallaba min fulin nin yanka sungalo laban de ninye uben ka sungalo laban te mogo sitodo ichesri anni salo anni do yake nyogon fe nulu tunyado ko nyinan tatu suro jiya kono salo ube min kala de bodo ulu fule dugu jukorobi ni emi nyaaye kana fara tude parce que lettre qadri suyi salla tige bebedi malikawma mogo chamanye salon ka lettre qadri ye ja salon ka lettre qadri la ala yulu kan la tige bollahul mafujura kadim malikawma ko ulu beto sayin kono ulu tunto kalama awani nan fana lettre qadri ni ambe nala asun ala be samu me kala tige bollahul mafujura kadim malikawma sani samure ka lettre qadri che koko be keddu koloka abella tige be di malikawma donc an kana faratu an kan cesiri an ka do fara batoka min tumbe saragati bo minna fonnancira minna tallaba do faraka de itumbe qur'ana kala minna do faraka itumbe nafila minna do faraka itumbe jikiru minna do faraka itumbe do minna do faraka an bay setu ye ci de nyinenga ninye e wasun min do konni sude la qadri sun kam mun fo aka yukafu allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni akoy kafu niya nibbe na letter qadri suma ikanka do min fa kono ikafu tigi ala eye ya fa masade ibe ya fa fe ya fama parce que la tigi fule kadi salla tigi be di malikawma ale de ya fa masai na ya suru eye junubu toye salla tigi dira malikawma na ya suru eye junubu ta kai ya fima akaya fima na ya soro yalla tige kadi malikawma ko ebe to sayin kono de sanworeti soro adele akaya fima allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anna akoy kanin do fo kacaya donc an kanin do win caya tallaban kono bon mugo munumbe le abila ko mugani wolon fulan kata fara nyogon kam misiri kono ko kidimi kala anya soro abeke melle sirita la dina la amma sabati sebo golo ko be mugani wolon fulana de kono kata yele man misiri kono ku be kay wajuri yede amma sabati tabina golo ko mugani wolon fulana de be faranyon kam misiri la ko be wajuri kede amma sabati tabina golo ko mugani wolon fulana ko de letri khadir wode kidima kalaye kata wajuri ke misiri kono amma sabatu golo de letri khadir be nyini ni sallide abe ñinini qur'ana kalande abe ñinini jikirude abe ñinini duwaude me kabila mugani wolon fulana aw kata misiri la ko wajule ko abe kidimi kalana lelati qadri chama mbeta kawuta abe minna bidiya lesiri tala barajite aw bolo wala yere parce que cide malati qadri ñini nin chogola sebo ma ñini nin chogola tabino ma ñini nin chogola tabino ma ñini nin chogola ni aw yelletre qadri ken ninye ka ñini nin chogodela barafu bawgoro mani amila amala laysa alayhi amruna fa huwa raddu ni mugo ye barake cide mi ñamara ni bara minye ikabara sarata la lagra ala bi kabara isagimade donc cide ko letre qadri kan ñini tallaba mbedela